Pozdrav svima, evo danas imamo, ako ste mogli vidjeti u naslovu videa, danas imamo isprobavanje bakarskih piva. Prvo pivo koje imamo je ožujsko pivo. To je inače najpopularnije u biti hrvatsko pivo. Pa da isprobavamo to samo u biti pivo. Evo, ćemo malo da otvoriti. Evo ga. I da vidimo kakav je. Daćemo malo, daćemo puno. Evo, morate vidjeti, odmah stvarno pivo svetlo, da ga testiramo kako je. Znači, čista desetka za ovo pivo. Takvi piva ja dosta pijem, pa znam ovo sam ovo, kako bi se rako, zalijati. Drink a beer or two. But then again, I've been known to do a lot of things. Idemo, sljedeće pivo koje ćemo isprobati je vukovarsko domaće pivo. 4,5% alkohola. Isprobamo ga. Ćemo ga otvoriti. Evo, morate odmah vidjeti. Evo, tu čaša moza bez veze. Evo, morate odmah vidjeti. Samo svetlo pivo. Evo, imamo malo test. Ovo je isto malo lagano pivo. Da se neka zabušite. Stvarno, pivo bi dao ocena 9 od 10. Sljedeće pivo koje imamo na testu je Union. Ovdje je 4,9% alkohola. 4,9% alkohola. Evo, čašica odmah. Da ga opremo odmah. Idemo s testom. Idemo. Evo, da vidite. Kaj imamo na testu. Evo, morate vidjeti kako je pivo. Samo svetlo. I da ga testiramo odmah kako je pivo. Ovo je meni dobro. Ovo je stvarno dobro. Ovo bi isto pivo dao za Union 9. Jako dobra ocena za to pivo. Sljedeće u biti pivo koje imamo je Laško pivo. Samo je koliko je tu alkohola unutra, 4,9% alkohola. Morate vidjeti, 4,9. I idemo sa testiranjem. Da ga opremo. I koga. Morate da vidimo. Sad, evo ovako to pivo izgleda iznutra kako je. I idemo, test. Za ovo pivo ćemo dati 9. Sljedeće pivo koje imamo u biti na testu je Nikšićko pivo. Sad sam vidio koliko je posto alkohola unutra. 5% alkohola, evo. Da vam pokažem da se uvjerite. Idemo. Dobro. Evo, ovako to pivo unutra. Evo, da testiram odmah, samo da vidite. To ćemo isto dati, ajmo reći, Nikšićko pivo 10. Ovo je stvarno jako dobro pivo. I zadnje pivo koje imamo Kozel pivo. To je svetlo biti pivo, 4,6% alkohola. Tu vidite da se uvjerite. Evo da ga malo otvorimo. I da. Tako dosta. Da ga ovo isprobamo kakav je.
Malo ovo čudno ovo pivo, malo manje. Ovo ćemo dati 8 u komentaru dole, ovih tih 6 piva koje smo u biti testirali, pa koja je vama u biti tu najbolje, pa će malo i vaše mišljenje. Evo, to je bilo to ljudi u ovom videu i vidimo se u nekom novom videu. Ćao!